Aner malakal nyam kana sen barosh me bajeling ke jan gwasa me kan courage me kan kon network mi jiram jidit kan online TV channel legit nojin nywaga kana sen ko kien ke ku subscribe kan online TV abi me derma budget twine ka bi notification bell ba budget twine ko bilaren kona ba non ka to ngene nas bu ka shwa mala jege an ler ban ga jan gwasa me shalad ne na kuäär rɛwdɛ rewish ka South Sudan by President Taban de Apanal University de luɔckä rewish ka malakal ke ka Apanal ɛjɛni de luɔckä ka do brana shalad ke je ban madan le rodo ko ko lingo gwa nyaa ka nasin ko ken ko de lertiti de kan kula shu gosentin gor kon ke de ko tin en walle shan ka waro ka pai diok ron kin daru jendang ron wan ban madan le rodo ke qui Apanal University ngai kona Apanal University chaje nang rewish ka juba ne ko ron kin daru wel wan ne dan ko qui kore she to rewish ka South Sudan ko ron kin daru wel diok ke tai dani chi kor chi dit ke je chaje nang rewish ka juba ban je chulin kel ga do badan la ka jengo de je nang rewish ni ni kuäär rɛwdɛ ni Taban dengai ban je chulin kel ashigamen chaling gwasamo ko shi kuäär ni Taban dengai che jalar no ba Apanal University ba je luɔckä ba je luɔckä rewish ka malakal do badan la je jalar den Vice President Taban dengai je jalar no de dul government dit dung Apanal de je luɔckä de je luɔckä rewish ka malakal kama lo ke je jogo je jene kwi mal ka kan shang chop andana gor ke de tere wichin wini karon kina daro de wel ngwan ka kwi kore shi to e dak South Sudan sha University Apanal cha je nang re wich ke juba jen gwas dana gor na tin ne kontilla gadul gor ka sha ne dial kontin gor ka malakal University sha kan nang re wichin wini ka kor ka gwase dan ci Japanese embassy kan United Nations Development me shi kan dul gor me shi kan lat me ce tok shu kan university namo shu kan las tet ka self ke mayadi ke te da kuma sa Sudan ko shi gwase dan le kan je ce tok shwaja kam self ke mayadi shi Minister of Higher Education Gabriel Changson Chang ce jalar no ba university malakal ba je lo gwase dan no ngeten bajo wujre wish ke juba ka bajo lo chere wicha ka Apanal state ci changson law chang je jala di nono ke changson chang je jala no baut de bajo to ke neiden content ka first year ki rona nyam ci rajo mo ci juking pin ko ba ne di ala content la gwar ti ju gwar to ba nang re wish ka Apanal ramen la ramen let wish ki kuäär infrastructure ni Taban dengai she ladno ba university ba je wot ka gwat mi pedalon she ladno ba je luɔckä ko en university me shaje le re nyok le re wi kamalakal ke jan gwas me dara ma le jinno cha kwadul gorka me wal chaje wot ramishali Professor Marial awoyol mi ci yere je jien karon kin daro di jan dangro de diok chaje wi ka cha radu den cha kwany mila Vice Chancellor Professor Mamur Shol Turuk jaramdan cha kwanyan tama jaramdan Vice Chancellor ka Apanal University chaje las gwas de jaramdan bi Apanal University jan bi rojan ka gwas dan way nang re wish ka Apanal andul government chalat kamalakal ke University malakal chala do shayu to shop ke 2.5 million dollar la million shop ke kindaro million dollar shaka yor pinyala 2.5 million US dollar ka kwila dan lat ke je anetin kon tenchi jelat ala Japanese ne kan di United Nations din chete den cap ko be kandul gorka ki university be kan lat shi kan yor shi karto shi kan go yor pin ene me ajen roja dan chalat ka kwiko de ne dialan kon tin la gadul gorka de ka garan bini sharo jama chajalat ko gorka jengo en university ke liu mentere wish ka juba ka jen gwasa me ala Apanal University ba je luɔckä ka Apanal nyok ka bi mal kan shang cho bo ko to wano ko chala dol gorka no ngamala long charo jama chajalat ne din kon tilap kwar gorno jin bi nyak nasen ko kiena lerama kan ne dial kon tin yang kalore ka tungne internas ko de kan mandana le rode de kan ngach aname ejen dul gorko mun pailat ejen turi chakan gwasa mane
kulela class ne ki gwasam content badul gorka ki bagadul gorka nyurten ajen la dande ko linga jan gwasme me jirama jidit ke jan charala me de jono jin ngaka nasan ko kien gor je nyoaje kene de ko kien ko bi larin ko no ngotung no rebe kan chamala shuk ban nyoje kamda dien bi atakama bye bye